Dobrodošli u TV Informator Mladi su zakon. U narednih nekoliko sekundi pogledajte šta smo vam to spremili za danas. Šta gradovi rade za mlade? Kome se dodeljuje nagrada Mlad grad? Uređenje parka Proleće. Pre skoro 4 godine građanske inicijative su u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta ustanovile nagradu Mlad grad, čiji cilj je da se podstaknu lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih. Šta to gradovi rade za mlade i na osnovu kojih kriterijuma se donose odluke o pobednicima Mlad grada, otkrivamo u narednim minutima. Ministarstvo omladine i sporta smatra da su mladi najveći resurs i aktivno pomaže jedinicama lokalne samouprave u unapređivanju položaja mladih, promociji i ostvarivanju njihovih potencijala. Za trud, rad, posvećenost i prepoznavanje potreba mladih, lokalnim samoupravama treba odati priznanje, zbog čega su građanske inicijative ustanovile nagradu Mlad grad. Nagrada Mlad grad ustanovljena je 2010. godine i ideja je u tom trenutku bila na neki način da stimulišemo lokalne samouprave i da nagradimo lokalne samouprave koje rade na poboljšanju položaja mladih na lokalu. Ministarstvo omladine i sporta smatra nagradu Mlad grad izuzetno značajnom jer smo od svog formiranja mi inicirali formiranje kancelarija za mlade na lokalnom nivou. Nekoliko je ciljeva bilo u prvom planu. Prvi je naravno da se oda priznanje onima koji prepoznaju i razumeju potrebe mladih i tome su spremni da se posvete u lokalnim zajednicama. Drugi je bio da se stvori jedna kompeticija, takmičenje između lokalnih zajednica ko će da učini više za mlade. Odliv mozgova je nešto što svakodnevno imamo prilike da čujemo po svim medijima i u svakoj javnoj instituciji. Ono što je naš cilj još 2010. godine jeste. Hajde da pomognemo tim mladima. Hajde da pomognemo da se dobre priče o mladima čuju. Odluku o dobitnicima Mlad grada donosi stručni žiri koji čine predstavnici ministarstava, omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih. Trudimo se zaista da sam proces odabira bude jako transparentan. Samim tim sve lokalne samouprave, kandidati moraju da se apliciraju preko sajta mladgrad.rs, tako da vi možete da vidite samu aplikaciju koja je postavljena, odnosno profil zbog čega se ta lokalna samouprava nominovala za nagradu Mlad grad. Koliko ste vi novca dali? Koliki ste vi kvadratnih metara dali? Znači vi imate nešto što je vrlo merljivo i što je izraženo u sredstvima novčanim, što je izraženo u kvadratima, a imate i nešto što vi jednostavno morate na osnovu njihovog, onog što su oni rekli, na osnovu naše procene, na osnovu čak našeg uvida. Nagrada Mlad grad dodeljuje se sa ciljem promocije uspešnih priča kako bi što više opština, organizacija i grupa bilo ohrabreno u naporima da život mladih u svojoj zajednici učine boljim. Da li im je u praksi zaista bolje? Šta znači da je mladima bolje u zajednici? To znači da njih lokalna samouprava čuje, da postoje sredstva za recimo sprovođenje njihovih ideja, da postoje sredstva za njihovo putovanje, za razmenu, da postoji mogućnost da oni steknu neka radna iskustva, da negde volontiraju, da negde idu na praksu. I to je ono što smo mi negde, čini mi se, uspeli kroz ove 4 godine sa dodeljivanjem Mlad grad. Podizanje svesti o tome koliko su mladi važni. A da je i Beograd Mlad grad i da je posvećen mladima, dokazano je još jednom akcijom u kojoj su učestvovali volonteri. Oni su tokom protekle nedelje uređivali park Proleće, u kojem veliki broj mladih provodi svoje slobodno vreme. Došli smo na ideju da očistimo ovaj park i da ga prilagodimo potrebama za mlade koje planiramo, odnosno aktivnostima koje planiramo za ovo leto. Odlučili smo da ovo bude prva akcija čišćenje parka, farbanje klupe i ostalo, a kasnije planiramo toko leta da postavljamo ponekad binu u park, gde će isto opet mladi ljudi moći koji nemaju nigde drugde prilike da nastupaju ovde i sa pozorištem i sa svojim malim bendovima i ostalo i prosto da sviraju za svoje vršnjake, to jest da imaju predstave. Ovo je svakako još jedan primjer dobre prakse koji može da vas inspiriše da i vi budete deo uspešnih priča i pozitivnih rezultata. Učinite nešto za sebe, svoje vršnjake i mesto u kojem živite.
Hvala vam što ste gledali TV Informator Mladi su zakon. Sledeće subote očekujemo vas sa novom temom, naravno u okviru jutarnjeg programa televizije Pink.